me bobo adie bi so utimi di so a saa nyame bambo 7 na we so no nsa be ka bi the spirit of divination empapa mu honhom your familiar spirit your ahoye honhom your the spirit of lying atron your perverse spirit your the spirit of haughtiness etuate your the spirit of heaviness ebia opese obompa pese oye bibi na mo ye ochafu mo ye dududu your the spirit of wodoms your the spirit of infirmity your deaf and dumb spirit. Any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Gano wahala jumedie na ebre asose enanso ye nimu edi ehia na chese ensemo a ekoso ewo eye o memu hu fam no honam fam ni nyina yetimi edibebu apono so na yetimi pensem mu na wotimi de wadwenche eba na ni nyina eye ama born again ni nsem bi odi ebebetu edwa na chese se no de ababa piepie mu krampo de abusuafo esewani ensese ye kan ede ekirewo ene wo soro nso a ye wo ne eyi ahonhom a edi eye dwuma ne ho nkro ne ba de abusuafo ensem no chese meti ye no me ankasa na abamu pusa ye hia emu enchiremu eno ntimato ensa ede afre eye Prophet Bernard Esiam a oda asoria ne din ede the Holy Ghost Fire and Prayer Ministry anona ye baba betie eye ensem ono susuna dwentwefa eye de ekoso ne abaya no ne ensem ode atu edwa no eho entigibre ye twa ye ho ne ba ye de nkomodidie no ebe hihye so. For me sanso emamo akwaba ebiemu odifo eye Bernard Esiam ena said ya mekaye mene no ebetwetwe enkomo nti wen waso neti unim say ye tinkonya say dia no de obade a oni ehunhum ye biebie nioma eni so na wo adwinche bi na wo bibie nsembuse bi a watimi enya akonya no ede ato eye comment section no so no eye den ya bibia mu no ye de betu edwa ma wa kirikire mu ede amaye prophet mema wakwaba Ijusu minuaba empoboko nyame ada Roma ne obade na ada Roma yeda so tias ye ho de nsachiro konkon ederade ase nsoro ma no so bibia boko de nyame adumu bia ho ye prophet ye hwe eye ama born again eye nano eduada ne nsem a wode eba ye ne niam a obebekeka ya mepese mi hu se ne ni ye ni so wo dan ne die no eye abaya no was such 100% like bibia ni akiri me da wase obapa me da GA too much TV crew fo nyina se mo amohwe ya chirichini benche ye oman ga na mu nyina de tie ne se me de meka so nsa kira fully okay on such 100% ye na ne nsem o keka na ene mabade ne mabaye bebie mu a wurewura ti ye kan say ena no na obobo enioma bi so but ma mensa asim fi baabi o Kristo ni bia utie mi a me bobo ade bi so utimi di so a saa nyame bambo 7 na we so no nsa be ka bi the spirit of divination empapa mu honhom your familiar spirit your ahoye honhom your the spirit of lying atron your perverse spirit your the spirit of haughtiness etuate your the spirit of heaviness ebia opese obompa pese oye bibi na mo ye ochafu mo ye dududu your the spirit of wodoms your the spirit of infirmity your deaf and dumb spirit and your the spirit of bondage your the spirit of fear your the spirit of antichrist your the seducing spirit and the spirit of error sa ahonhom we nyina no nyina ye adwuma differently but within the universe you the 7 crown prince within the realms of the spirit ye grand masters ye demonic entity any kwan say Kristo ni bia no di agro ye Lucifer pride ye Beelzebub gluttony
Your Satan, Okay. wrath, your Leviathan, envy, your mammon spirit, greedy, and your Befago. Christopher Bompa now, person we do koye, bones are any slow down, slow down. Ube Bompa, ya bones are the Aseba, Asema, last but on your Asmodeus. Oh, okay. Sa dear mammy Bobo boy, we need the Grandmaster Sankasa. The Grandmaster Sankasa, Timeno, Memfam Pipe Niagro. So we have been a kuslu, no one say na deba. Okay. We have been a be a dear Gaman Pimpimo, when him said demon win a deba. Patwatia say. Matias say. Prophet not just say mete wasi eya na eye am born again in someone na walk canning no e ade a e wo ho no. Oh, e wo ho, but a Christopher yam fanya asem. E wo ho. Within the realms there are 7 layers. So answer na on pipe be breaking 1 layer within the realms of the spirit. So when you so the papa and kwanko wura na baby papa and kwanko na so for ni dimo nyame mo pipe Bible so tini ni pipe to sa prada to sa nyinam. Eji sa so for no ye adwudwu sofo udifo ne sa adwudwu sofo na on pipe na emem kwa asase ase. Wo boni nyina ba ifo te wo no mo we sa on pipe. So what you say? Empire ya boy ya bre ya ho ya bre ya ho ne ne ebomu tons akase ni nyina ne enko baabia. Enko baabia. Nche se dan so kurendru ho. The mechanic say me say so ba ma so na ye bom pa me motons. Enye se minim tons bo. Dan mpo na wo ka. Enye se minim tons bo ye ka so tons real tons. So what you say? But se okun ni mo ye den a. Say ye bom pa na reinforcement within the realms of the spirit e mo ye den a. Maybe I'm a beer tons bako. Okay. What you say? Okay. Bibi to say hefata. Hefata your tongues. So what you say? I say this bui. Maybe a realms in mue. So what you say? And now within the realms of the spirit, yo, nyamia bo fon so mu komu dina sa 7 layers no. Okay. Said the word demonic realm omu so dina da 7 layers. Yo nyamia bo fon do mu odin. Okay. Obi second bako, a second ni bie bako 6. Okay. Ocho second bako bie 6. And I have bie 6. Enti gina say obofo an tintin gram be 30 feet. Okuta sa 12 blade na ye 2 sword no. A o gina realms no. Enti o tini ni bia ho te no. O mpai bo te sa prada. Ubomu ana bom wo soro. Ubomu ana bom wo soro. But o ho nte a sa fraternity of the realms of the spirit, demonic entity no, they will fight against you. Enti samta obom mpai na mpai bo ne na mo roofing sheet ni mo a. Nti yemfa ne se makwa sorry ebia sofo na me wona se no ne honte se de ebia wo kanon ebia wo yusu juju ne won ba na me nsusu a me wona nan ase no ebia me nsusu me mbo abrabotene abrabo a ye bone na me bo abrabotene ne ne ya me mpai bo ebetimi akwa anase enam se tumi a wo yusu wa sorry dem no emfri nya mitumi nti no eno nsusu be kata me mpai bo ne so ana Bible say atene ne fo mpai bo mu odin no eye nyoma kese wankasa abonefo Bible show ni friend ni chiro ni friend ni kwan omunyina kohwe amenem. So what you say? Endi said you all chira kwan no onim nyame kwan a wo befom. Ana mpai bi abebo bi anso directions ye de bo mpai. So what you say? E bi adifo no gina no or professor o ye se bi nyina na bosom na e kasa kire no. Na be dem. So what you say? Ye ni address simple so mo fin se ye nka hu. But omo mabubo wo bet ni coach akese ni atwi ye na ase ni ya papa ya boy na sofo apa ya boy aso ni tiri ati ase ya sie tiri ase nyina ne ya ye Jerry difu awa ye Jerry but ati ase entwom pai bo na obo ni nyina no wankasa edureni kwa asase ba onim se edureni odifo ma me nchira de we okay se uwura asori bia mu a on the front gate of the church there were 2 angels of God and 2 demonic entities mu pa say ura so the main entrance me say me ura ya so wa me de me nsa bo aso ne ba bia nsa ne me ura ho adenti eno de me nchire but me chire mu ye ba bia nyame abofo gina in any church bia be wura mu bia ne oba bia demons gina ejubon so bi ti be kwa aso no akwa akoda the whole day obi ti be ti aso ro se me de mabere mu nye ne ye mpon ayesa dim womo weke okay and on the altar so ye odimu a ofri Lucifer camp onu so gina altar no so se asori ni mfire awrade a okay
Ejubon sa vicinity won nyina na nyame abofo ne hangwiem. Wo mo na enter ase asori no. Say ko say angels ne sane wa asori dem e manipulate wa asori no. Wo mo na enter acho. Wo mo king hangwiem and the demons that take dominion of the church. And then me kan say me wura asori na me hu enuma ba ko 20 wa asori me wura ho bi. No correct. So what you say? Enti me wura asori a me di kan hwe altar no so. Me hwe the front gate of the church, the four corners and sana. Enti mo sa mo mpa ba mo boyina e kwate se tender. Ten. The so for no di mo nyame mu a. Wo se enche na mo mo ye aba. Okay. Yo odifo na oto ne nsem so no na wo ma ye hunu enioma bi se ebi wo ho a eya se krompo no ebitimi kofa yare ebitimi kofa ohaw aduane a ye che ne wo ho ne hu kro ne ba na so wo bi akwa eya se na obi ewuo na yakọ honom se ye kwa jam nipa no ye kokata na chi eye den na tumi bitimi free enso mu bebewura wo bi mu e manipulate senioma e wo honom we di we busa ma se na nka me pese me kan asemu yi unso manga na ye pensa no mo pa se atiefo otie mi omo ntie mi ye obi bia ba no mo nsa bia ye nsa din bia wa no mo di mo dwonso ensa bia ye o manga na mu bia ra e kofa poase ansa na ba wo mo di kan ba ku se no mo di akọ under the sea okay na demon no adwonso e de egu nsa ni mu odwonso na o di aba be fransa na oba ba ye no enti uye nsa ni so a anadwo ade asa no wo mo be manufacture science mo ma ba besesa demon ba besesa o besesa nti de hwe manga nem o de hwe ye pensa enti bible nso bi oba no nsa bi abekọ bo nsam jem me bi se me nkwa ye rofrofu ena wo ma me no mo bompan e be ye den se church member ni bewu because am pan na no den ye jina radi mu diem nyame asam ne de te ho so what you say enti na chese wo kwa yi ase kra ni kwan se aduane kra wo ko di wa yi ase a de en Kristo ni mua ena yi ase Kristo fo bo atwede obi ti bi kwa yi ase akwa konya ne mpena wakwa konya ne kanchema bi wo de omo bura ya rese de omo ye ni emiemi ama rofo tatetachema demons ba ho wo mo ye 3 eya me pese me bo mu din okay eyi ase ayefrase ena ebi aye get together demons 3 de ba sa de na se unya bia nwum na umbeba okay because bia no eye bia eye Hades asamando ena obe take dominion enti asamando ne ba ordinary angels o mo tiri mo dem you no kan ho ba so what you say obi ti bi ba yi ase eye ni be kwa kire ne awiba amant na onyum babusa ho because of enwuma mo ye wa yi ase no nyame mpesa ade no bible se o kwa yi ase a o mu na oda abama no so a wo nu ko suba bi an kra ne ko but be nkonko didi wa yi ase o Kristo ni ti bi kwa yi ase no ko fun fried rice be kun to kwa ni kwansi yakun ya ma na aduane nto mo nsa o yo Kristo ni uyo Kristo ni odifo na yenhwe bano entadishemu ensoso de no ka bibi kakra de fa ho efa atade bi wo hono ma bi a wo be hye kala wo be hye honhom a etimi ede no eba eno so wo betimi bie ye ni kakra wo ho a unsa within the realms of the spirit wo ho ye on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday de bia ni atade wo sa wo hye archangels na angels no mo ba wo nyina wa atade ba ko mo hye okay so what you say and for you to respond to the archangels now no mama baba ye tali onim the angel Friday bia na say white jabi da ko me pattern ma chire mu because we take time ebia Monday say we me dem me sha atade cream me sha atade white me say dem sa within the realms of the spirit on Wednesday a demonic day and a Saturday Wednesday ni Saturday o de say atiefo mo muti mo hweme no ye wo no Wednesday a obe testify ebre and a Saturday bones ye wo say edua no pa Saturday no pa be 3:30 to 4:5 demon ni pie o mo doso
eju de se Saturday na nkwase asem nyina si nokre ye kwa yie obi kɔ ne mpena ho obi kɔ da hotel obi kɔ ya za the same Saturday no ye kɔ ye 419 esumu nwuma basabasaye obi kɔ ne mpena che tukwan afa play so ati ase but edu Monday rasawa woni bi enche rasawa that Monday no me pese me bi enwuma mu ene that Monday no ho eye demon bi a odi pressure etu nyame maso. Oh, okay. Pressure, real pressure. What do you say? Monday do be no be yes. Because I weak na shasi. And you weak na shasi you. And na tosu mi ensa. But say yeah like say the nim no. Mo dia munim but and na tosu mi ensa. Monday and na tosu mi ensa in the realms of the spirit na physical realm. Oh, okay. But yeah papa Roman for no Roman empire for mu yeah na wo mu no mess sign. But e tosu mi ensa. Oh, okay. Entina a year rush hour. Ye ka se bibi rush hour so ti ase. Ai so wo pra ko fa bibi ntaba nya wo dia. Enti azane 419 esumu nyuma enten. No more the pressure. Enti na Saturdays antadi tuntum a wo mo ehye like ne kwan so a eno no ana. Me meka se nya ne kwan so o Kristo ni yokwa yi asan ko se wo sha white. Oh my God, you. On se wo mo no mo nti ase. Enti na Kristo ye Nyankopon o ka se so bedi machi age se wo nante honhom. One nante wo nti bi nyame achi da. Full spiritual enye se 100%. So nante 30%, 40 unti bi Kristo achi da. Me say me ba yi ase enye ye bi anso na me nkonkwasiafo ayi. Me kwa yi ase a na ma boni pa no mpa ya hwe se wodi mu wo nyame mu anase ba bia ne kra ne kɔ no e fata se medi mani mo nyam kɔ ta na chi eno e Kristofo bebreti ayi a no mo kɔ ya pempa me kaba ne esi ya papa ya wam ya yi ya breast nyina okoye show yourself where you as uye Kristo ni so ati ase enti ye na sina nkasa wa nkasa ko ma tibuo mu afo se ba bia me kwa kosua ade enipa ne ba asas ne bra boy en ba bia okon edinanim ena onso akọ na okoye nkwase asem wa yi ase odifo na ebede wa hunu se eye edawe eye hunhun we anase bofo we ene wo honum ti na ade a wo ye no na wo se meye edema no ebede wa hunu sa ne o ma we se wo ye Kristo ni a wo te wa ye kan se ena me mpese me bie nioma ni so bat o jeje me se ne ye papa ne kan no ma me mbo o say angels and their works. Okay. Me bobo every Monday to Saturday Sunday. Monday angel aye adwuma friend Michael. Okay. Tuesday Gabriel aye adwuma. Wednesday Raphael 4 aye Thursday Uriel. Saturday Friday you was Sapphire. Okay. Or your bofo you was 6 you Ragu or Jedigiel. Okay. Or your archangel. Any so Barachel aye Sunday onu no be adwuma. Enti sa wodim sa archangels wo mu nyina Bible quotations o. Menya mi bibia apart from Bible quotations. Sa wodim sa archangels wo mu nyina na no man nanti a wo be nanti asaso so basa. And aside that your four main archangels of God. Okay. Apart from sa seven no mo ye adwuma from Monday to Sunday no. Your four main archangels of God. Okay. Your Gabriel, Michael, Raphael, and Uriel. North, south, east and west. And Jebia Bompai. Ebia open and you move to the west side. The west side is demons are captured. A almost strong domain. And I also correspond with the archangel or dwelling on the west side. I was so yen na kajen na pedie the man. No wetimia je oni pa fro de aba. Ba ye Christopher ni adeda. Yada. Make us some manga a Christopher be briada. They don't know what they are doing. Nache se enyoma ekoso ne de ye nyina Bible adan ne nyina de wo se like yehunu ne de ntina ma asofo no so entimi nkyire we nyina nim na omunnim nyame asem no mu ana se de ntia unse asofo ni bi eya ahomaso
eba mo TV station tintan kese isu asofo bebre frɛ me okay sofo pani pa bi Ghana me pese me boni di ofra me se di for wow ti ehimfo na wo sa yenti udinda na me so eja ye de se ni ska o ye na Range Rover ne Chrysler ne Tundra ne bi mu tie mu yai no se eja wa kire madi ba me bo ho mpa Awurade bibi kire me e na obo na me sere na me suwe na wa hu e na wo hu sam ye nyame nipa e na obi e sabe ne so kire o de na nka obebo da zawati ase but eya na asofo bebre empeso mo bebro mo ase baby ana me wansa na yekobi Holy Ghost and fire prime mission me ye say Awurade de be ye oje e wa asafo mo ma mpene me da me yesa me fa mic adwuma ne atia me fate wo me yesa me fa mic ayema ya atia me abia me nim se Awurade betimi afa me so aye a hon kokko pressure me se me nkoye ne atia me I say sorry na me ye kan ye ho hye ye kan ye ankase ye ho hye but they are true prophets of God in Ghana anya me nko ye dawson but omo were in hiding me fan se ma me mo ba de bi ma the 12 archangels of the month. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each of the months, your archangels are strong domain on the month. Baba them. Obey them who yes, apart from saying now watching now angels were on bosom so angel be so need do this one. Sir. Now bed them. Obi ya January, obey them who bofo ane nam. Ya February, obey them who bofo ane nam. What you say? Ya September, obey them who bofo ane nam. Na wetima ye di nyame pen, wetimi di enpa e di abro. Of course, prophet, we dey kire when ya ben kwa de wetwa wakun abona no wetwa ni tipre ko na chese eno adwumre dia o jeje me pa tiefo oba no opesa o jeje me ma me domu osuko the 12 archangels of the month. Okay. Archangel Ariel. The lioness of God. Okay. The lioness of God. Number 2, you are the archangel Chamuel, who sees God. Okay. February. And you are the 3rd month, archangel Zadkiel, the righteousness of God. Okay. You are archangel Gabriel, the strength of God. Okay. And you are archangel Raziel, the secret of God. The 6th month, you're the archangel Metaton, lesser Yahweh. Okay. Or not to say Yehovah, but or a lesser. Okay. And you're the 7th month, archangel Jophiel, the beauty of God. Okay. So it is the 8th month, archangel Jeremiah, or see the mercy of God. Your archangel Raguel, the friend of God. Okay. The 9th month too. And you're the 10th month, archangel Azazel, okay. or see whom God helps. The 10th month to the 11th month, Archangel Uriel, the light of God. The 12th month, Archangel Sandalphon, or say the brother. And to say, every December be not demons still kum nipa accident. What you say? And the nipa should need but obey them who Archangel and nam that month. I just say angel bia na bofo bia ni juma wodie wo busumi nim sir e na do wona watwum susu woni juma wodie enti dia obeye sab uhu bosumi a wo mu no ye angel a wodi so ene na watwe na wo mu no eda no angel a wodi so a nyoma nyina timi koma ototoro so de nyankopon a hyehye me say ebi obi frɛ me say ebi adadi me brewa brabom ti ebi aboa me a ade a medi kanje eye ofu ni na mabusa manti ayewo enti me di ufu dem ni beto me altar so na mabie me book nim the manta yewo no matworo angel no the day ayewo no matworo angel no afena me di akwa Awurade ojam paibo enti ye me boti so mpai about 3 days na revelation ba na afena ka kire say maame ebia yese na kwan bi ma Mami be frame from US. Osida bibia nkoso me ni mikunu tina mikunu adwuma sai kura bibia nkoso. Na me sia, where did you kuna tema no sida mpacho han. We ye de na hu ya me sia. Sam ye difo. We ye adent na did you kuna tema so na me kasa mampe na me did na tem. Na me so do mi kuna na o se
wadumi ni kunu adwuma nkoso no ti mene ni maame ne kaza mchenso kobum kukunu nkotodwe na fafo no to last speaker mene dadi nkasa na ontie na onsa enti na nima no mfa bone ne nche ti mene dadi kasa na kuma adwuro e na ode ne nsa gu maame no so na okache nsa no bi a wokan bia no yi ti emua na meji ni din eje oni ni kunu di na do mu wura mpayem egurade udi 9 days adwuma bia ne kunu ni da no wo landing no o kan blast wo landing na mi mbodi din bebre ni mu no on the da adwuma na no wankasa a na sika buo mu so ofio se tam o mu fa sika nyawe but difo bia nko be bu ni kom wa jiska se ne botom enso nyawe me ba me empire boy me nya jari me nya eyelashes me ntoma no nti they don't respect us na ba ma de okoto eyelashes oh na man bebre channels e bi toma no nyina ene se no de no pese o da no ko ba no obi titi o nani achi na but they call themselves prophet so what you say yo odi for ye de ensem no esie no wo kan sem bi watwema adwen de asi bibi so enti se fan se wakosofo obi honom e fa edinchiro ya wotwe na wakacho se ebia wakoka wahia asem de ache no o fa wudin bra na wakacho so wahia dia ye de like ohia wa brofu din ba wahia wudin a ye de ma wo ebia ma se ebia ye de woto wo ma me asa edin na nkasa no eno no eden na omode ye because we hear nipa ni dia nipa na ye dia wo dia ko school ankrofo nim no ena nka wo so ocho bobo o se a mempa we yi din mepa wo kradin eni edin a ye de ye de kan wo kradin ehun eno no den ti na ma sofo wo beji obi din na wo be specify say edin bi say na mepa na mempa wo din bi say meka se di obe se bia no nyinya me sofo na nya me difo me say Kristo ne me be kasa first no obomidin se ben so what you see obomidin a dudu na de frame se ben ti bi ya mo se bisan se me pa se ye hwan ya efru na Kristo ni makasa so many years ago abepem ne okay obomidin ben ti bi na ye wa so ye bompa ya ye wuram na ta kwan me ye difo ye the first time me ti Kristo ne no aso bo bebre me so mo ti Kristo no mo boa bebre na boa bebre na ya tro me ti ni din ni first kam ye dwane efru no ka kire me se makoa ye mea mi Kristo amayiwu me du be dade dum ni ko bi fasu e de waje don bebre me ka kire se oboa ti o sa yi revelation kire me se makoa me du gina asori bia no na wo me du be ye edum a eden na me fa so agi don bebre nti siesie ho kronkron ma me oyi kire me da wa wi akete no biye mani chi misili na mehwe asori ameda ndenta nkwa na me na mabontin chalote na me se ti me busa erade se ebe den na papa we ya bam o ka kire me se miara ne miara me ko dade kwa na me ni bible miara ne miara enti me o bible bu ho apart from the bible we am dey ba ho se me ko ba bi na ade ni mu ye din ya na me fa sa bible no okay because that was the first bible am toya adom ne musra ebu so ti bible ma sili na dam altar so ti se me ji ho request na me de sa bible no mu a wo dada enti na chese meti wasi ya sofo obebusa o kredi agisa edin na chese eye busunjuma na se eyi no eye busunjuma se odie bia akua ya ata dutumu a wo de be ma no but or request se me pe ofie din a question mark because obu ohon no obebusa wo fie din because obeka cho se ebia no na obi na se ahonhom no ebetimi di akon ati a wutimi me yes no se di nyankopon de bebo ho ban enti se sofo obi busa sa edi na me pese tiefo enti ase sofo obi busa sa edi na eni kwan se wo de ma no eni kwan se wo de ma no me sire atiefo a mo tie too much gh me sire mo odi ade ye de from am de to no fadi ni nyina ma no so what you say okay but enye necessary say but o demand ya me pa to delete no okay block no okay so what you say say de kwa awrade animu a awrade ne be kire e kwan be fa so ade wo de wa say tontro abi a wa bi o mu a honkonkwa ba be wuram ana so de ne ho ma ba be wuram o de ba be ye adwuma but enye necessary say pa to what you say say chinchin atwan for din we bra ho fa ma de a ene
Odi for ye de ensem no esie no efoto be na wo a wo de ebema eye etiefo ahwefo ene wo bibia wo oman mu na wo wi a wo de wo telephone number atodwa ede amaye efoto a me de be ma nyame ma ne se mesere mo ahonhom no mo dosho ufie ba yie kwa na wontimi ni the 7 grandmasters wo be na timi wo ye hwese de ahonhom atia tese mesere wo bobra papa bo abrabo papa dinukura ema ewurade ma ewurade hu wankasa eche wankasa wo ho ma ewurade mu bem wade nyina be koyie enye mpae dudu o enye osore dudu abekọ bo abrabo kronkron na pa osore papa ankasa ko twire odin wom na nyankopon hu ama nyinara mesrawo Holy Ghost and Fire Prime Ministry de ye dima ankore ye intercede dima amanfo ohawa wudem amani a wudem ade bi a kire so apem a empem mesra me number ni 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 385 1633 020 385 1633 misiraw enye me na mayo me be come papa nanim na obete ne te e de amaw manu ato awosiafo ya Prophet Bernard Esiam ene de ye ne no etwetwe nkomo no timu se although say ya brani scientimi an kyerɛkyerɛ no mamu na so ye biebie enyoma eni so e de amount bi bia wanti ase anase bibia ekyere wadwen eso no ne telephone number ene ode atu edwa no timi frɛ no na wone wo etwetwe enkomo mesrɛ wara anopa efiri no nkono kɔ wa frɛ na acha broso anu numenu anu no from 5:30 eko ono so woni djuma wo se wodi empaye ni nyina wo se wo yenti sa time no de mamumfa mukɔ enkonko ha no eno ne nkai ba ewo ho ntimo hye ne nso abusuafo aha ene yedi edjuma die no esi so won subscribe to your channel na messese obeye ede amaye too much GH share for my abusuafo so ewo all the social media platforms say Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp bebia for wadwenche so awo etu edwa efa emaye na mrepem no ye bekenkan ede ama meeting ene ekua sikapa dasene ye besane hia makram fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe